Bishop Mwesigwa yahaye kushaba kweri izoba obuyaba nayiguraho mushomo gw'ekiro kimwe gw'amashomero 35 ga senior agari hansi y'obureberezi bwa Nkore kandi omushomo gwakorerwa hari Mbarara High School omuri Mbarara City. Umwebembezi murungi ombeji naba nakoragana naba kumukira abashomesa nakoragana naba headmaster naba deputy kandi nakoragana nabana emirundi mingi omwebembezi nkogo takugwera rubaju nahurikiriza abane bagamba abisya abakuru b'amashomero kandi agaruka ahurira n'ebyabashomesa barugamba. Omureberezi Sheldon najangwe mirundi myingi obutabanko mu mashomero nuburetwaho kubure nkwataganisa hagati y'abebembezi b'amashomero abashomesa hamwe n'abeji. Amashomero nigahwera kutebekanisa abana abo bwebembezi ubwanyenke kare no barabe bari ombwebembezo bwa hati nabwo ekyo nikirungi kugumantu bata omwanya gumwe tukabahabura. Reverend Canon Agasha Muhezi umuhandiki w'ebyobwegese ahabwa Nkore Diocese yajango batireho mushomo ogu kureba ngo abana b'amashomero abari ombwebembezi bagisubwe emyoga ombwebembezi babase kugirira ihango mugasho abo kwa tureba ngo abebimbiza abana bari umunsi bakatandika nkabebimbiza hari vizindi President Museveni hakari umucapu akari mu debate ntari school mwene myaka numureba yatutwara yaza kusema kumyana abo president mwe no buntu bana bashoma okubara akora obwebembezi kandi bakagumiza muno babecho kurebera amashomero gabo abana bava kwebembera bakagumiza muno bakoraje ibya academic binge by'abatwire byo kushoma byo nabakabakwatorana. Gasha kwa Abdukalim Sengendo.